كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صلوا على النبي محمد. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. طلعوا عرفات ولبوا نالوا مناهم صلوا ببنايا عين ضاحوا ضحاياهم. طلعوا عرفات ولبوا نالوا مناهم صلوا ببنايا عين ضاحوا ضحاياهم. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. شربوا من زمزم كاسا أيانهم تركوا الذنوب جميعا رحلوا بلاهم. شربوا من زمزم كاسا أيانهم تركوا الذنوب جميعا رحلوا بلاهم. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. الكون أضاء من إيمانك شريفا هيا بنا نسعى ونقابل كعبة المحروسة. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله.
تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لك الشفاعة يا رسول الله يا أجمل الأنبياء يا أكمل الأسفياء يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أخا الأتقياء السلام عليك السلام عليك أشقى الأشقياء
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويانا للبركة كل من صلى عليه ويانا للبركة كل من صلى عليه. Kaulah bekal dari tuan rumah, Pasera tuan rumah dah. Bapak Ilani ka asmana. Seka emma Bapak Ila kini ka Ustaz. Kaulah bekal dari tuan rumah. Pasera lagi. Pak Sera. Pak Ina. Oh Pak Ina tak boleh. Oh. Bapak Ina ni ka asmana. Cek patah balik boleh tak kau mencet totro kon kemarin bi Pak Ina sampean. Ibu Kutsia nikah rajina. Salam hormat dek satu jenang. Ibu Kutsia nikah rajina. Salam hormat dek satu jenang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Kaulah bekal dari tuan rumah, Bapak Ina nikah asmana. Kaulah bekal dari tuan rumah, Bapak Ina nikah asmana. Ibu Kutsia nikah rajina. Salam hormat dak satejana. Ibu Kutsia nikah rajina. Salam hormat dak satejana. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Nyokon sapora de para undangan, ceki besongkan pangkelian. Nyokon sapora de para undangan, ceki besongkan pangkelian. Mana bibada kakorangan, baik tempat otak besongguan. Mana bibada kakorangan, baik tempat otak besongguan. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Wa yanalul
Sakalang kong tuan rumah paman kina terjukan paparengan manabi beda kakorangan nyon sapora dari sakancaan manabi beda kakorangan nyon sapora dari sakancaan Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi an-nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ashabal fadilah was samaha, sejenak para alim, sejenak para ulama, sejenak para kiai, sejenak para tokoh masyarakat, al-akhos sebutan kaula muljaki Kiai Haji Muhdar Abdul Manan, terjukan sebutan kaula muljaki Kiai Haji Masyudi Asmu'i selaku jajaran dari Khadimul Ma'had Hidayatut Talibin Rembang, terjukan sebutan kaula amul jaki Kiai Haji Nur Kholis, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jadid, terjukan sebutan kaula amul jaki Kiai Romzi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah, terjukan sebutan kaula amul jaki Kiai Saiful Anwar Hadi, terjukan Kiai Irfan Hadi, jajaran Khadimul Ma'had Hidayatul Ulum Bulu, terjukan seteja para kiai, seteja para ustaz. Saya tak bisa sebut situng persitung sareng badan kaula, namun tidak mengurangi rasa hormat tor takzim dari badan kaula. Alhamdulillahirabbil alamin. Poci syukur ka ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadima pagi hari makin kadin toten kula serang para ajunan seteja. Ampun kaparingan nikmat sebegitu luar biasa. Si ampun paringaki mukutan kula serang para ajunan seteja. Sehingga ten kula serang para ajunan seteja. Pagi hari makin kadin to bisa bermuajah tempat kadin to, bermujalah saya tempat kadin to. Dalam acara Walimatul Arsy Nanda Muhammad Fawaid sarang Raji Epon ingki kadintos sakinah sikak dimah agdun nikah epon siampon kalampan malemah jam 9 otaba jam 20.30. Moga-moga agdun nikah siampon kalampan kadinto kengingah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ban mempelai berdua Nanda Muhammad Fawaid sarang sakinah itu tiakinah cudu baras dari tunyah kantos dek akhirat ban moga-moga manabi ngakunya keturunan sareng Allah paringna keturunan sesoleh tor solehah muslih tor muslihah, amin Allahumma amin. Kadukalepon salawatullah wassalamuhu moga-moga tetap etifaakina dek junjungan peden kaula sareng para ajunan sedaja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sekadimah beliau ampun apektah otabah ampun ngibabetan kaula sareng para ajunan seteja dari alam kaputuan sehingga dan kula sareng para ajunan seteja bada alam sepenuh dengan pangauningan inggi kadinto kalaban badan agama Islam. Hadirin sedia undangan mustami'in rahimakumullah. Pagi hari makin kadinto dan kula ngakungin tugas sebagai penyusun acara seperti berlangsung pagi hari makin kadinto. Acara pertama yang kadinto pembukaan sekadima dalam hal kadinto imam dan kula ngatoren deka saling semulja Kiai Saiful Anwar Hadi. Tor acara sekapeng 2 yang kadinto sambutan otabe penyerahan dari pihak pisan lake sekadima dalam hal kadinto bedi disampaikan sareng saling semulja Kiai Haji Nur Kholis. Terjugan tetap neneng acara sambutan engki kadinto penerimaan sekadima dalam hal kadinto bedi buaki sareng-sareng semolja Kiai Haji Mohdar Abdul Manan. Tor acara sekapeng telok engki kadinto pamausan sholawatun nabi sekadima dalam hal kadinto bedi dibawakan sareng sakanjaan dari Jam'iyah Qasaid Ikhwanul Hana Al Haramain. Tor merupakan acara sekeng bingkeng ingki kadinto penutup utawa doa sekadima dalam hal kadinto bedan kawula nyuon kadutanipun deka salin semulja Kiai Haji Masyhudi Asmoi. Hadirin seteja undangan mustami'in rahimakumullah, parloi kekeli bahwa acara kadinto berjalan secara berantai tanpa dipandu ulang sareng bedan kaula. Tor dari badan kaula pribadi amik ngaking kesalahan tor kehilapan baik secara sengaja atau punten badan kaula nyoon maaf sesebung batas sepon. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka sedajanah para masyayikh si ampun kesebut waktu sareng tempat kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والملائكة المقربين ثم إلى رشا عبد القادر جيلاني رضي الله عنه لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أبينا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا لأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأصحاب حقوق علينا ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah terakhir Yusyaki deka pengantan sedua jika ditopawa it sareng sakinah malar moga etetiakin laki binih sebisa ngontongaki deka situ jebeng seponah ban malar moga etetiakina laki bini si sakinah mawaddah warahmah ban malar muka etetiakina laki bini sebisa mabanyak keturunan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga-moga setejan kateremah muka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratil kiram, ustazah para alim, ustazah para ulama, wabil khusus saya petan kaula mulja kita, saya petan kaula hormatin semulja Kiai Al-Haj Muhdar Manan selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Talibin Rembang. Juganan saya petan kaula hormatin Kiai Masmudi Asmoi, juga sebagai Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Talibin Rembang. Saya petan kaula hormatin soal saya petan kaula muljaki. Juga Ahinal Karim Alek petan kaula Kiai Saiful Anwar Hadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Buru. Juga alek petan kaula saya petan kaula hormatin serta saya petan kaula muljaaki Kiai Irfan Hadi selaku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Bulu. Juga kiai-kiai selain saya tak bisa dan kula sebut asma'ipun situng persetongah, namun dak kasteja para beliau petan kaula dak kastejana tak mengurangi rasa hormat takdim petan kaula. Hadirin para undangan saya petan kaula hormatin sor saya petan kaula muljaki. Langkong timin ngiring petan kaula saja tak lupa muji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima petan kaula hari semangkin sareng Gusti Allah bisa patapangki, bisa aki pangki dalam setong tempat seinsya Allah tempat kak dintoh hari semangkin penuh kalaban kamuljaan, penuh kalaban barokai pontor kamanfaatan, kalaban sebab setong acara yang kika dinto walimatul aus nanda berdua yang kika dinto nanda Muhammad Fawaid sareng nanda Ina Sakinah. Muka-muka dalam papangkian kak dinto tak ada lain tor arpen seteja keluarga, baik dari keluarga mempelai putra maupun putri dan seteja para hadirin para undangan. Muka-muka nanda berdua kak dinto cudua kina pastia kina cudu baris fiddini wad dunya wal akhirah. Arta epon nanda berdua kak dinto seampon lastari yakat ma lemah pokol sanga istiwa. Muka-muka juga sarang Gusti Allah kenging rida dari Allah epatetia pasangan sesakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu juga muka-muka tep-tepah tercurah limpahkan daga junjungan petan kaula yang kikat itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apa petan kaula saja dari alam sepudu, dari alam sepeteng, sehingga petan kaula bisa ipekta deka alam sepenuh kalaban pangauningan yang kikat dintoh kalaban badan dinul Islam. Para hadirin, para undangan saya petan kaula amul jaaki. Petan kaula
minangka bekel ator dari pisan lake Bapak Fawaid. Tidak lain engke kan itu beten kaula narema tetepan pesen. Sekak dima tetepan pesen kelak saya aropaki salam takzim. Sepertama salam takzim epon engke kadento saya aropaki kalaban ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nomor 2 betan kaula juga narema tetepan pesen deka keluarga pisan bini tempat Kak Dinto yang Kak Dinto Bapak Ila sekeluarga. Tidak lain cai pon Pak Fawaid minta sepurah saya sobung betesepon. Manakala dari awal tetina perembegan milana dari Kak Dinto Bapak Fawaid mi ami beda kakurangan tengka otabe kata sayan dari pona Pak Bisaos baik dari segi perembegan otabe hal-hal selain artepon Bapak Fawaid kadang minta sapora se sobung bata sepon. Satro sepon dan gula juga minangka bekel ator estona gila dan gula yonjang ribar neka bedi berangkat dekat dinto pokol setengah sanga jaipon. Karena banyak hal saya perlu isia pagi tetapi insya Allah dan gula nikah tentu ke dekat tempat kadinto beda keterlambatan. Milanda dan gula atas nama bekel ator dari Bapak Fawaid minangka pisan lake deka keluarga tempat kadinto khusus deka setiap para hadirin para undangan saya hadir dan gula minta sepora saya subung betesepon. Jaringan sembangkeng to cek benyan kanto. Mana bilang mbak orang entar alamar kantokan epekol esoon ajelan soko. Mana bisa mangken isia pagi ipong ke motor tapi motor gelak ki beda sedeteng beda tak datang ini kesideti hambatan. Teti tak langkong dan gula atas keterlambatan minangka bekel ator dari pisan lake Bapak Fawaid sekeluarga deka keluarga pisan bini tempat gadin dan gula minta sebora saya sobung mata sepon. Satro sepon dan gula juga motor sekelangkong deka pisan bini tempat kadinto. Arte ponten gula tantu ke dekat tempat kadinto segala sesuatu nika ampun siap. Tempat suguhan ben lain epon nika ampun siap. Milen dari kadinto dan gula motor sekelangkong deka keluarga pisan bini tempat Kak Dinto. Setelah sepon dan gula juga narema tetepan amanah matoro anak putan kaulah Muhammad Fawaid manakala nanda Muhammad Fawaid kanto badan yang tempat Kak Dinto badai keluarga Kak Dinto dan gula matoro sopaja nanda Muhammad Fawaid Kak Dinto bingbingaki iara aki, bele aki, bulang aki, katipon apa, sebis atau tika sayan, utama ada agama, benda ka tengka kadinto para tantritan setuju, utama deka keluarga pisan bini tempat kadinto. Karena Ahmad Fawaid kadinto nomor situng nak kana ki ngodah, lakar cat untuk menjalani keluarga atau ki lakar pengalaman negajet kita ada. Artinya urusan tengka acel lagi keluarga nika insya Allah nika pamit nika berangkat dari nol cetak oning pan-ponapan milen deka setuju keluarga pisan bini tempat kadin tutan gula matoroah sopa aja betul-betul diarahkan betul-betul bingbingaki acak-acak sampai nanda Ahmad Fawaid kadinto iyakoh sebagai anak manto dan gula ngarep tor panyoon
mohon deka keluarga pisan bini tempat itu sobaja yang kebagi anak tibi. Jadi marabi yang ke anak tibi insyaallah kaangkui abing-bing, kaangkui mengarahkan, kaangkui mainga insyaallah tak bakal cekuk kadinto. Mila na dan gula tangki, dan gula. Lakar jet mon soro tetingak nikah jet bek tak pate kenceng lakar jet. Soalnya apa? Benjak kadang cakancan gula nikah kok aki. Lamun benci. Cak tetian dak ada nang urusan ngani. Tak kok menolar cak. Tapi insyaallah bunten. Thank you. Insyaallah bunten. Jadi urusan keluarga lebih dari setong ini tergantung ke bagian masing-masing. Jadi mana bi ampun bakat, ki bisa nambah, mana bi tak bakat ki ampun. Setuju kan tu ada saraki kemampuan kan ingki. Jadi gula sempat atanya gila ke Alek Fawaid kan malam dan gula hadir di waktu saya akad. Dharma Fawaid sukses malam ini, engki. Ongguan bencucur, engki. Alhamdulillah. Berarti kan malam kan tuh Ahmad Fawaid kan tuan sukses berarti sukses. Saya cuma sukses ini kata hajat engki. Artinya tidak ada kendala kan itu. Milan dekat itu dekat keluarga pisan bini itu pakai itu betan kaula mewakili Bapak Fawaid. Motor sekelangkong atas setujen akan tu ampun sudah penapa engki betul-betul sudah dicurahkan setuja dekat nanda Fawaid kadinto benegun perak tempat benegun perak penapa engki suguhan ben lain termasuk inasaki dekat tu ampun dihalalkan kan to gara-gara malam tu ampun lastari yakat sareng kemuhdar kadinto langsung halal tangki. Langsung halal, tapi moga-moga sejanki buru, moga-moga Ahmad Fawaid kadinto tergolong kah, moga-moga mampu masuk dari ponapa saya dia bagi Gusti Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Moga-moga juga Ahmad Fawaid kadinto kenging ngauliyah dari ponapa saya dia bagi Gusti Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Ahmad Fawaid kan itu muka-muka penapa ingki bisa mampu ajalanaki keluarga. Artinya bisa penapa dapat dicontoh bahwa Ahmad Fawaid panika sebagai orang yang laki bisa mengarahkan bini, bisa menunjukkan daga bini, bisa bertepak daga bini. Terjukan Ahmad Fawaid untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia, atau kebahagiaan yang alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seterakhir betul kaula sarombongan kadinto minta sepora jukan. Seporane kayak libel di tangki. Seporane kayak libel di cedeng tako anti bengkorang bengok lebih tangki. Sarombongan tantu ke tempat kadinto penapa mi tangki. Setelah rombongan se tantuk dekat tempat kat dinto penapa beda kata sayan tengka otabe penapa saya terkait dengan masalah hal tengka kat dinto betan kaula atas nama ketua rombongan dari keluarga pisan laki dekat keluarga pisan bini tempat kat dinto dan kaula minta sepura saya sobung betul saya pon juga betan kaula penapa gila nerima pesan dari Pak Fawaid. Artinya segala sateja kakorangan, baik kakorangan tengka, kakorangan perembagan, misalnya pun beda hal seta penapa ingki seta sami i waktu perembagan misalnya pun ketika ada acara hari semakin kanto atas nama Bapak Fawaid minta sebuah juga saya sobung betul saya pun dan kula juga sarombongan apek tali oleh apek ta benkiban bekibakan to minangkan oleh artinya sebagai tali asih sebagai tanda pangisto tak langkong deka keluarga pisan tempat kadinto dan gula sobaja le oleh kadinto sobaja etremah kalaban seneng ate tor ikhlas
Cukan hal Kak Dinto beten kaula ben kiban le oleh Kak Dinto dengan niat bentuk cuan kangkui membahagiakan kedua nanda Kak Dinto sopaja penapa bisa tetia tambahan kapungaan saampona acara daki keluarga Kak Dinto. Mungkin Kak Dinto saya bisa dan kula aturaki korang lebih dan kula minta sepora karena dan kula suara tak pati kuat bisa mailang konsentrasi setiap entah tak saya. Jadi dekat saja para hadirin para tantretan saja utamanya dekat saja para masyai para kiai dan kula minta sepora saya sobung itu sepon. Kak Dinto saya bisa dan kula aturaki korang lebih minta sepora. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Siful Anwar Hadi, juga Kiai Masyudi Asma'i, Kiai Irfan, juga Kiai Asbullah, Kiai Hamdani, juga Kiai Romzi. Saya bertanggung jawab, bertanggung menghormatin, juga dan kula takdimih terhormatin selaku pengawal mantan laki yang Kak Dinto Kiai Haji Nur Khalis, Kiai Abdul Manan, Kiai Bahari, tak ada. Saya bertanggung jawab setiap Kiai selain saya bertanggung jawab kento tak bisa pun setong sama ipon tentang tetap amal jaki setiap undangan saya hadir pagi menjelang siang langkong sebul hajah Kak Dinto Pak Ina sareng Pak Rokayah semoga saya bertanggung jawab pertama-tama ngereng areng pun syukur Allah Ta'ala sekali maksud Allah Ta'ala Kak Dinto ampun banyak Allah Ta'ala berkebetulan Gusti aja langkong nikmat sehat nikmat sempat kalaban dan kula Allah Ta'ala kento pas sempat dan kula bisa ngadirin undangan Bapak Rokayah sekeluarga dalam rangka walimatul ash sakat epon melestari malam jam sangat 00 moga-moga dalam panggian hari mangking Kak sudah kamantan kedua mantarkan ridho di Allah Ta'ala amin Allahumma amin. Salawat wassalamu moga-moga wakin junjungan kita Nabi Muhammad SAW moga-moga kelebihan sebab syafaat Rasulullah salam barakah Rasulullah malaman dari petang Gusti Jakarta kaparingan kontong antunya kunjungan kontan akhirat amin Allahumma amin. Para hadirin saya bertanggung jawab dan kula sebelum menerima pesan-pesan dari pihak pisan laki dan kula nek sekone ingin mewakilkan Pak Rokayah sekeluarga matos kangkong atas rabunah perajulan dekat Wakento langkong pisan dari Kabupaten Sumenep sampun atur kata kulon kawan selamat dan kula tak ngakui ntor-mantor pamenapan sepatutnya terakhir pada sejauh namun dan kula kenta tuakin dekat Allah Ta'ala sampun sami-sami yang setaki undangan dan kula sehadir pagi mangking Kak Dinto
mantel-mantel bi Allah taala paringna keselamatan di dunia wal akhirah, paringna keuntungan di dunia wal akhirah, juga paringna rezeki banyak, paringna beres selamat terpanjang umur bi Allah taala. Amin Allahumma amin. Banjukan ten kula kanto selaku mewakilin dari Pak Rokeja Sekolka sehingga makin hal-hal sekurang nyenengaki baik kalau bagi tempat atas bebe misalnya pon tak langkung minta sebuah saking benih ibi teki namun mungkin tempat tak ngitinin mari tempat tas saja tak kebuat jadi sebuah nah bertas beben panikah kengkun lah kari kapal lo tas bebe panikah kapal lo ibu kapi kan ada ini kan ada agak angke toron nah senekar ten buat ambor ambu tahun ke toron punan sebenarnya ambu aku di bawah mulon lebah langan lain kan ini kalau kapan loh tas bawah lah kapan loh ya muka-muka kalau ban tas bawah mereka masa nambah kenceran lah kebetulan saja amin Allahumma amin. Para hadirin seperti yang kita gula karinto selaku mewakilin dari setujak keluarga itu keluarga barokah dan kula bekan rema pada pesan-pesan sedari pisan laki. Saya pertama dan kula ingin menjawab salam epon waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama dua dan kula kayak itu juga nerima. Kalau ben bunga ate senang ate. Jika lima dan kula kayak itu ampun paringin anak tak pernah alatin dari bobol kan dari kene sampai ke raja kan makin mah betul gula ibri anak pisan laki si berdepak serang ke Hajar Holis tetapi tersangkong dah kakek Hajar Holis dan gula iparing anak serang panjenengan moga-moga bi Allah taala kento anak sama perengaki menteri rezeki anak se barokah juga anak sama manfaat kebetulan saja amin Allahumma amin. Namun tu gula mesen daka anak sama beki daka ten gula ki ibu ru yang di asma pawaid sehingga cong iya karena benda beki cong dan nak cong maka ben dia tambah boleh lah apaan tetapi ben tak lepas di apa si asal cuman ben nambah pak boleh seperti artinya misalnya beki ka pak siapa lah matuan benih pak Ila karena ben beki ke pak Ila itu benar ya cong bawa ben tak lepas jadi pak si asal pakun ben di pak si asal pakun itu tambah pak boleh. Lah makanya dia buki pak ini telok pak tibi pak metuah guru. Sekarang kita terangkan abaukah salah satu man waladakah man zawajaka man alamaka biddin. Yang kita terangkan sekali itu. Tapi pak mereka telok. Tapi telekanggang aba panikah montro ode jember makai selok panikah kudu rabet. Selok panikah rabet. Sebenarnya artinya pondeki misal abah ambu tak sekolah pas abah kutu abah ke guru jauh bah tetap yang tua guru panika jauh bah pon abah pada kampung morok asal tak morok pas sekolah di pon morok abah pas abah sekolah pada S1 nak kena pahang gue selama saja jauh bah karena tade mantan guru tade selama-lama tetap guru sebenarnya nah langkong guru alif sebenarnya alif ku artinya alif ba ka ruah alif ku artinya guru alif ku artinya sing ngaji pertama saya ngajin abah panika melak langsung tahu sebenarnya artinya ini ke guru alifnya mana juga ndak apa wa isi ngacong ya ben mentro oleh dan sekira oleh jemper karena ben lai beki kita nak ben bi ki Hajar Holis sing ben dia leng tuan ben tambah boleh tambah telok si asal dua ki ring tibi guru pas metua ya moga-moga bi Allah taala anak dan gula sendak sama Pak Ito mantel bi Allah taala kan itu tetapi kengke laki saya bertanggung jawab kalau bantu buce gelak arijaluh wa munaku ambusakum wa ahlikum naro boleh dengan Quran mereka maksud apa dengan buku mereka anak dan gula saya Pak It bantu untuk gula mesen dak anak dan gula yang bini mereka mesen ka bini boy masalah kan dek pon ken holis lagi dan gula mesen dak anak dan gula tibi sendi asma sakinah ya sakinah sehingga bing ya beundak budi setia kudu kuat kudu tabah kudu sabar karena beundak budi bekal dia ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga ini banyak tantangan dan rintangan banyak sekali rintangan iki karena mbu penikah benih kudu ibu tok jadi pak bisa kemon apa jadi mbu melarat iki mon empat jadi mbu melarat bisa sambu mati apa
gimang bah, cek gimang. Kemo lembu tak pernah ngeluh. Anak tanah sambil nyoswen, sambil ngancu, sambil ngelain tak pernah ngeluh. Kamu kik nyeri pese, saya kekui pakan anak, kamu masih sekolah anak, tak pernah ngeluh mon ibu. Kemo nepak. Tidak kimbu sekolah sejak poin. Ini kata gingan begini. Jangan habis tu, mau cemet kok. Padahal aku sekejap ni kan. Saya tinaki. Kadang-kadang embun ini sama tinaki tahunan. Kadang-kadang aku ni bulan tahunan, kadang tahun tak boleh kan mereka kata. Itu lagi ketibi. Embu ibu di mana kan? Tak pernah gerungkung. Ini kan ketika ibu rumah tangga mangkan yang tahu kota mereka ada pak kota, ibu kota mereka pikir. Ibu kota pikir karena ibu kota ni kuat lah kan. Ibu kota ni kuat. Sebenarnya tapi kok mesen dekat anak sakinah. Karena berarti ibu kota, ibu rumah tangga tiba kuat dah putih. Mayu teroh rajin rabah ni ke teroh. Lambat ni ke bedah nyaman lah robah andi rajin. Robah ni kan andi rajin. Rajin mereka, orang yang ibadah sabar kuat. Dari sabar dari banyak ibadah nah, ya Allah yang kata waliullah. Rabah mereka orang ada tak entos tadi kan. Kena bini dia tak ngijepin maksudnya. Kena bini tak ngijepin, belencet anak bini pun tak nangrena. Tapi rajin rob ni ketabah sabar kuat selalu dua laki. Bi Allah yang kat teti orang wali. Rajin tabah mereka. Cakap dua ni iki. Selalu apa jong rabah mereka. Salah apa jong doa, zikir, ngaji yasin. Sambil ngaji yasin dia tabah. Ayah sias keluar bedok, banyak minyak, ngaku kapis ganteng. Langsung entar ke rabah banan Mas rabah mik sambian kalau deten gula mik ngakan lah tak butuh bejeng boleh ngaji boleh sama tadi ngaji tak boleh dek rabah menikah kak mik sambian hajat dek deten gula mik di hajat tadi hajat kok jai gua lah kena kesabenah rajin rabah nikah sabar distojan di tangan ikan belencuh nyari tibi ikan makai gigirin bi robah mereka nang maka robah mereka bi Allah Taala maka rajin robah mereka Allah Taala yang kat teti waliullah apa waliullah kan apa soal dengan lengan bon mau neng wali ini kan kenapa bi Allah seorang neng wali mereka seorang mau neng wali mereka tamun kalau bulan sambian ikan jijak lah kulian badan saya seorang kayak mau neng wali kalau kenapa bi seorang bi Allah Taala mau neng wali ini Nabi pun abang mereka kuat di situ nah. Cuba anda selakek biar Allah Taala mereka kencen nah pada Siti Asia. Siti Asia mereka rajin Fir'aun. Rajin Fir'aun. Siti Asia mereka Fir'aun mereka boleh pokok siksa. Kentang tanang mereka. Kentang. Kicek di botol tapi sudah doa Allah Taala ya Allah abdul Gusti. Pakot aki mal abdul Gusti. Pakot aki mal abdul. Jak peguy yang abdul Gusti imam abdul. Nama abdul tolong adu benar Gusti. Tolong adu benar abdul. Cepon rajin lah Fir'aun engki. Lamang tolong adu abdul tolong rahmat adu abdul Gusti. Jak peguy yang akib teh. Makai layan mereka. Sampai rajin mereka Fir'aun mereka ikan lah. Sabuk kain kabo, sabuk ke minyak. Tepak guntak goyang. Lah mangka orang bini bilon sabar ngadepi kejuban selake maka bi Allah Taala kae toh genjenah daripada ban Siti Asia. Tak aku besar ni kan. Ontong ni lagi cuba. Jek anu lagi kan. Jadi kan jek abak jek lomuran tuh maka cuba jek lomuran genjen aja. Engki genjen lah. Ya mau siapa sakit nah apa ni kan. Usah ke bayi TV genjen banyak umur laki ni gendek. Masya Allah. Pokok sambian mau dia anak bini jadi gendek lagi nah. Coba oleh itu wali Allah Taala. Yang mau tak sabar ku nang neraka nih kan. Bungok jadi si genteng. Sebenarnya katina. Nyari si genteng kayak laki belakang kita tanggung jawab sandi ilmu kan nih katina. Kudu nih katina mangkan enggak Robi Abdul Adawi mereka Robi mereka juga bi Allah Taala mereka kati wali lagi ya Robi mereka. Mereka tering wali Robi mereka Allah Taala. Apa-apa yang kata wali Robi mereka. Kan Robi mereka orang kan bagus ahlakah. Ada bagus selalu abojong ngacis menikah kan Robi Amerika lalu apa nikah orang bini latin rantes si dengudah beni tak katuh engki beni tak ada yang minta kusda minta mereka ki keram mereka keram tak minta kun mereka laka cetak butuh ane dekat tak butuh lagi boleh mereka halangan ada ini Robi Amerika beni bu beni tak latin Robi Amerika
Tak minta. Minta Hasan Al-Basri pernah. Minta baca apa lembon. Mau kan minyak limita nih kah? Robi apa nih? Minyak limita. Keng kuntanda. Hasan Al-Basri minta. Dinar bin Sabit bin Dinar minta juga. Tanda. Apa sebab? Takut si laki mereka tak bisa mimpin abek debunah Robi'ah. Milih Robi'ah mereka, pilih Robi'ah mereka. Mungkin sampean bisa bingung lah, dah kecelan saya untuk Allah Taala, bingung lagi ya. Karena kayak laki ini kesini begula ke bagus. Nih kelakuan cantuman Robi'ah mereka. Sobel kayak Robi'ah mereka, Hasan mereka. Kan tak jawab Hasan benar mereka, bencakan jannah, makai tolak Robi'ah mereka. Tapi insya Allah anak tenggul sampai sakinah mereka insya Allah malah coba mungkin malah sobat kan bisa jawab mungkin mereka laki kan insya Allah juga anak tenggul solehah kan sakinah mereka ini. Nah tapi tenggul minta sama doa kalau seperti itu mantar biar Allah Taala anak tenggul seanya ma sakinah sarang laki seanya ma bawaid mantar biar Allah Taala terus yakinah keluarga si sakinah wa warahmat juga mantan mantan Allah Taala bin pon ngakuin botoh mantan tiki anak botoh sesuai solehah. Banten kula juga deka Kecil Holis dan kula motos langkong yaitu penapa sampun sampean dekat lintos dan kula saya tak ngarepan penapal di stolengki. Gen rabun dekat entong mun lek bunga. Gen rabun bunga. Tak buta ben kiben. Panganggep sing buta dan kula yang kumentangi besar geluh. Nih, tak butongku, ben kiban. Senek katanya, tak butongku, yang nanti ibu lu tangi lagi. Aduh, kan sering dulu kan. Di kelangkong dekat Kecil Holis, longkun masa ben kiban dekat tempat kalinto. Man terbiak mana kayak beli sini se, langkong raja, langkong saya, amin. Banter gula juga dekat Kecil Holis, dan gula tidak terkebeter Kecil Holis, dan gula barang tadi juga gula kangen kan terus sama lemah. Anak tenggul misalnya mah bahasa Lampung misalnya mah Pak Wahid segera tanya Wahid dong guna Pak Wahid ini kedek lemah jongi gua Wahid gua tanya jedan pandi Arab Pak Wahid ini kan di Arab kia atau col selil cang gula itu lemah jong ampun gitu ya dan tenang Wahid daging mereka cuma telok gua daging cuma telok cang Wahid apaan jong dan gula kan akalul lahmi lemah dua rokibud lahmi lemah telok duhul lahmi fil lahmi terbaik apa tenjong lu tahu yang karten dulu apa tenjong daging kan tuh kiai setro nyaman nah beli kakan terbaik mereka kati aku lahmi makan daging kan bisa saya membeli kakan daging mereka bisa sakit saya lebih seer berdaging mereka kalau tak seer tentang terbaik kalau tak seer kan terbaik kan kalau nyaman kiai apa jong kati roki but lahmi nompak daging gua nompak daging mereka saya gua nampak daging kan bodi gitu guys lebih mantap ya gua dan apa sih lebih mantap yang digunakan kalau itu kan duhul lahmi bil lahmi masuk daging dalam daging kain terus mantap kayak gua ampun ancep nih kayak gua dan ancep di bulan-bulan biar kesokol nih kan ada sekali lok masa tak nyawa beneran tidak langkau dia kepada kayak misal deki lokolokan bawa tak nyawa bener tak stoki mungkin teman ancep yang sih bro teman ancep ngambil lagi kan dia tunggu lagi Pak Robun ke Pak Ina ngambil lagi kan dia jadi lubang luan sih nggak menggolokan tanya benih kita gitu jadi sekian itu jaga beter dekat Kecil Holis jaga beter ampun bahasa mencendengan dekat itu ampun saya gitu lagi ampun pengalaman sih bawa menikah pengalaman ini ampun senior dan gue ke beter gitu mak si pengalaman si pengadek dan gue kalau ini pengalaman kan oleh kepi pon oleh kepi semah belai penyakit pengenyamanan kan langkir kan sana katanya tahu milih ke wah itu langsung kemudian mikir sini orang kan pengawal lah sana katanya pastinya dek kan nikah dah setelah nikah kayak tak lagi bitong bini Semoga-moga Allah Ta'ala kentoh dan kula setuju sama dengan mantra-mantra Allah Ta'ala mencari parina kecemburan dunia bagai bila akhirah. Dan moga-moga Allah juga bilang mondok pada akhir dan guna malaman sampai Allah Ta'ala bang ibu iman Islam amin al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sekian teman-teman kami minta telepon. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi muhallul qiyam sallallahu ala Muhammad وعليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري
والملا صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وأنت كالعود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي والنفور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي عندما شد المحاميل وتنادوا للراحلين جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نوهتك المنازل بالعشي والبكور يا رسول الله جينا للزيارة قاصدينا يا رسول الله جينا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين يا رسول الله جينا لزيارة قاصدينا يا رسول الله جينا لزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى فعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات كفر عني يا ذنوب كفر عني يا ذنوب واغفر عنا السيئات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
Muhammad Rasulullah Ya Rasulullah ya Muhammad Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa lautana wa dhurriyatana wa talamidana wa khususan ila ana sakinah wa Muhammad fawaid ij'alna wa iyyahum وأولادهم وذريتهم من العلماء الصالحين المخلصين المتقين المستقيمين المعلمين العالمين العاملين لكتابك العزيز والسنة رسولك المطهرة. Ya Allah, ina sakinah ban Muhammad fawaid. Nyokna bimbingak ya Allah, ya Rahman ya Rahim, nyokna barakah. Ilmunah amal ibadana imanah setuju ya Allah nyon barakah semada pada hidayah ajunan hidayah semada pada hamad ajunan rahmat semada karidona ajunan ya Allah ban karidona semada pada surga ajunan asareng nabi ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nika komantan binin pasir asmana Ustad Ina Sakinah lagi komantan lagi pasir asmana fawaid panggil Waid. Oke Kakak Waid corak pon ruwet nika suaran tadi sekali pon Pak tak pun apa lagi Bak Sakinah corak pon ngarep Kakak Waid senga andi tongkat Madura tongkat bisa neket tongkat Madura tongkat bisa neket nikah cemuna boleh bela Nabi gula cemuna mun biasa namun cemuna manten anyar nikah kedeng museng nikah kedeng museng sembilan si merah semu semu merah celeng karo nikah biasan khusus pengantin nikah gedeng museng beri matu se asli lajanya banyak sasendok bayi capok nikah jamin manti aku teksaku ni langsung raja kuli aku teksaku ni langsung raja kuli ja macam-macam mun kagedeng mosang bereng matu nikah Kenapa tak? merajaan kuli sampean beda pantun tat beda pantun sampean mun tada kemarin cetot ten sampean mata ada beda coba belis Kasampang entar melesape mak dulu je jauh teh jangan perenduan beda teh kepo kepo beda pantun nih kata Noro peja maaka lampi pote mak le temu je abang anten pengantannya lebih bote lah kerantan iya Jepang gempang orang andi lake tak atoro oca bini pole aduh tak atoro oca bini pole lo engkau abela bini anggeluh tak toro cak karena apa je teh di anu nih tak bareng ngoneng daga mantan bini tidak budi usaha patoro oca keselake kisilake sebalik iya luar repot matoron salon gimon pon lober tata iba toro na salon tan manten kamar matoron sarong lampu nama teh benih kengkobong arah ke soko tepak ka elong arah ke soko tepak ka elong jamun komantan anyar tiat lako sia ke jamun lon tat tak ko sambu mun gula tat beri na boleh kita beri boleh tat
Sampai keludukan kemarin nih kan. Mele senar entar ke pasar kadur. Elen pekampun tak ada lagar senar ya. Mak telah jauh je kan entar ke kadur. Montro mele ke kadur. Oh iya. Nyare kaju entar kanong pote. Sajen ngada aja. Sajen ngada aja. Jan kada jalan. Monki anyar, aduh mak pada lebur. Bila laju banyak pas tak etoleng. Bila laju banyak pas tak etoleng. Benih tak etole teh. Nyari nafkah. Jauh. Oh, Iya. Jadi telah tak anu kabin ada ya. Punten ano ko beter ka kemantan anyar. Iya. Tako beda anyar lajun keru ta. Iya. El luar repot se nampe korse. Manten sedua tua tu pepe. Sebini asro amunyi sape. Bisa lake nyete sapolo kale aku teh. Bisa lake nyete sapolo kale. Kita tahu mendeki apa jangan selake apa jangan sekadua. Tak rok aku aja. Lanjut nih kaki. Lanjut. Kau mantan bini cek tanya aki. Seneng ben bunga eka piyaki. Laku mandi cekegi pagi. Obu becale mirakapi. Obu becale mirakapi. Kerengi dat mirakapi dat. Jadi tak kesambu aja lah. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kau mantan laki corak pon kaso. Kau mantan bini corak pon melong. Seka dua na dua tu soko. Sampu sapu tol obus eka tolo. Sampu sapu tol obus eka tolo. Elwaribu matoron salon. Mantan eka marmatoron sarong. Lampu nama te benih kengkobong. Arah ke soko tepak ka elong. Arah ke soko tepak ka elong. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Malam pertama sakinah leja. Engkau fawaid tak kalah keja. Kau mantan bini laju pas ngocak. Cetak santak lencak tak kau rempak. Cetak santak lencak tak kau rempak. Duh senengah kau mantan anyar. Dalam kamar ajar tak
pose apa jeung asar teletak je pose apa jeung asar Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kakak Wahid corak pon ruan Mbak Sakinah corak pon ngarep kakak Wahid senga andi tongkat matur tongkat bisa neket tongkat matur tongkat bisa neket dikilau naja pasor nyorsor oleh saron deleso pas ngangsor Mbak Sakinah nikah gadis Jawa sekali jepit Kak Wahid K.O. sekali jepit Kak Wahid K.O. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Papatian beda pasar lenteng kalau bukma akalam pipote je alakian orang sing gendeng bila tobuk pas abini boleh beli senar entar ke pasar kadur nyare kaju entar kanong pote monki anyar adu mak pada lebur bila laju pas tak etole bila laju banyak pas etole Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kasampang entar kasar tua melelontong entar kasor peja tak kembang reng abini dua monta ontong maka disaleber kataman entar kasar burni nyare teko entar kanong bunter tak nyaman reng andi bini tedung maleko asapo teker tedung maleko asapo teker Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik
في الفلك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لطفي حما خير الأنام المصطفى بدر التمام كنز التقى بحر النقى طه المظلل بالغمام وقد ركى سبع طباق لما دنا لنا المنى شفيعنا يوم الزحام حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا
مستشارة هل أرى ذاك الضريح الأنوار قبرا حوى خير الورى من قبل موتي والسلام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا رسول الله حبيبي يا رسول الله صلوا على